Haino hai tui torui ban baima haike bayui phayuka korbuk tipra mothani lukurok sal kebeng khano kaisa bana romlaija korbuk tipra mothani lukurok satai kelayo ungklugo kaisano naharmung korbuk tipra motha khlainai leader rok teidulma chayani bagui tini tongkosong tongnai rok tipra motha yakarlaimani kok abohai khlaino 28 family ni 116 voter tipra motha yakarei IPF ni bana romkha borongno lamsogui naharkha boromgnang montri Suklacharan Nowatia tei korbuk BHC chairman boromgnang Pranab Tripura tei korbuk division committee ni president khobui joto tangbedekni adongrok aboy khaino tini tipra motha yakarnai roni khuptei tamosaka khnaui raidi tipra motha tangi tipra motha yakra nang karan tini tipra motha yakar mani reason kemo hai jemon rondi borokni jotolin kaisa wan sukmani eba musungmani abo hai kongo ke netano cinta khayo omo sini do khani bagai sini jati ni bagai gaham lo khlayan hnai khatorei wansogei logiri tharmani kiaba abo sini bagai gaham liya ge aboni bagai no IPF tigo join bahai IPF tiwolen boba hai o party eba o motha dofani bagai samuklai thangmana jata nukui phai a kha khlayo hoito khlayo IPF ti sing puilani simibo nukui phaikya ka borongni himmani je khlaimani borongni samung humungro abo belai kheno kaham dofani bagai belai saktharo aboni bagai a hoitono deino o IPF ni banane tolao phaikya nin kami ke ani kami Indra Kumar Para nin mung ani mung Niram Devruma IPF Korbuk Division Committee by Sansaja Kaisa joining program ini wa Kobon Party Kobon Bodol by 28 পরিবার ni total voters 116 জন kora betal khlai tini IPF tigo IPF ne bana Ramon IPF tigo join khlaikya ses khlai sine BSc vice chairman Tayyur IPF central committee ne adom Tripura tayaro tongosini Dubendu Jamatia Atisani central committee president IWF tini central committee ne GS Kusan Tirian division committee IPF tini president Borokni netritwe tini wa West Manikyo BC ni 14 পরিবার ni 50 voter Suknasori BC ni 5 family ni 26 voters Hajasori BC ni 7 family ni 30 voters Jidai Jento Tisha BC ni 2 family ni 10 voters Abahai Klayoi total 28 family ni 116 voters Borok IPF ni bana IPF join Klayika Sang borok na sini party ni bana ya phare sang borok na welcome Klayo Te agami dino IPF ni bising tiyai Gafani andolano Aikaba Tipralena andolano borok sangna logerenai borok sangbai tongnai Tipralena andolano borok sangna fanbok singnai aboni bagai ang borok na central committee ni ongoi IPF central committee ni ongoi ang borok na jotono khaka hambai lauso Sini party sangkebono reaction dia 2009 ni simi 2018 go sang sarkar payo kacham sarkar ni leaders rokni upora borok khamata kamai thang kahnai
सिने पार्टी ने वर्कर पार्टी ने कैडर पार्टी ने तिब्राले ने सेंक्राग रहा केवल लोगों थांगे आक्रमण खाया रिएक्शन दिया तब जों रिएक्शन दिया अदर्स पॉलिटिकल पार्टी सिने मूवमेंट दिए सिने स्ट्रेटेजी न दिए सिने मूवमेंट दिए केवल जो रिएक्शन दिए जों गांकाय पब्लिक बरफनो जवाब होनाय जों एज ए आईपीएफ नि लीडर होंगे जों बरफनो रिएक्शन दिए हामबायसै